Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antuna agyang kutua puso alumpio. Antuna agyang kutua puso marsik. Dua ni ka klase sabab sa so puso na adna lumpio na adna marsik. Na antuna agyang kutua puso marsik nas kaniyan so puso asisakit. Anto naging kaya puso asisakit nas kaniyan so adna mapapadala mo na shirk paganero nakapanakoto. Ikadua na kibar kapangimpuruan, ikatalo na ujib kapagyan kutua you're the best kay pinakamagagandam ka na kay pinakamapia udi nagyang kuto aria kapaki ilaylay. Kinanglan tano na kalumpiwan tano lalayo nagyang kaya puso tano kay sabab sa gitubu ikasangkapan tano pinakamalaap kay sababan sa kapakaran tano ko Allah nagukap kababaya irak tano Allah subhanahu wa ta'ala. Ugyang kaya puso tano na binasa mambuhay gyang kuto mga simba tano si ko Allah. Na may kagyang kuto puso ka na mapipiya na besisakit na sabi na ragyang kuto amala ka mambu na kena bersisakit mapipiya mampu insyaallah. Anto na bisabab kailangan na kalumpiwin ka sa giyang kanan na puso ka na kaya sabab kailangan kalumpiwin ka sa giyang kanan na puso ka nas kaniyan isabab pinakamala kapakaraning ka ku Allah. Sekanian ni sabab pinakamala kapakaraning ka ku Allah nagukap kebabayair kau Allah subhanahu wa ta'ala. Misabab peruna anto na bisi mga sabab akap keburingi sa giyang kanan na puso ka. Ino keburingi giyang kanan na puso ka. Na actually na miyak kadakal akap keburingi sa giyang kaya puso na adna kinwa kanu na patiman sabab akap keburingi sa giyang kanan na pusutan. Pad sa mga sabab akap keburingi sa giyang kaya pusutan no nagyang kutua manusia mapasang ikang bakas mapasang ikapaking bitiarai sa de abanian kaid de abanian kamapian apkibgay waya dinyo dimbakasan dinyo dimbitiarai na makapantag wagama na bapia pipira kauras na di ganu dimbitiarai ugaid na amay ka dinyo dimbitiaraian na langun makapantag ku dunia makapantag kiakiana kiakiini kiakioto na mapakayagian ko tuwa dinyo di kambitiarai na maulog sa kadustaan na miyalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam asutawa mapasang ikapakimbitiarai na malamang ikadustaan amay ka dinian siya panagian ko tuwa dinian di teroon. Ikadua akap keburingi sa giyang kaya mga puso tano nagyang ko to so kakan sa haram. Giyang kaya kakan sa haram na ba aya pakaantapan si inam misabab sa giyang kuto babuy na di aya pakaantapan mabu sa giyang kaya kakan sa haram na datarya na giyang kuto puuna na giyang kuto pirak ka na haram na giyang kuto kakan ka nakap kasabapan sa mana niyan nakap keburingi sa giyang kanan puso ka. Ikatalo na giyang kuto so kapakim bulayo ka kutaw katawan ka amarata iparangay mapasang ikapamaganta mapasang mana niyan nakapangilat sa marata sa mana niyan kung mga na paduto sa kapkeburingi sa giyang kanan puso ka. Nantunay pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sadin sa tawa mapaparati ako Allah na gusto alungan na mori na kinanglan amat ayaptir unya nagyang kuto amapia udi na udah maptir uka amapia na gegenak kabed bakad kakamad kagiti mas mapiar ka ada amatir uka amarata de kebelas ka amarata ko pedega di kesakitan so pedega di kerata ginawar ko pedega na de mambu maptirur ko pedega amarata na miya siap ka agyang kuto magato sa kamarataan. Ikapat na sutawa dinian siapan so pangilaylayan yan dataragyang kuto kapkiliang kako haram mga aurat o mga bai na isa pananan kapkeburingi ko puso uding ka siya pa agyang kanan pangilelean ka.
Ori nagyang ko to akap keburing sa gyang ko tapos na kinanglan ap kelumpiwan ka. Kagupo na ka di pilumpiwi na ibara to tarak na miya panwa buring. Kinanglan ap kelumpiwan nagyang ko to apos ka kay sabab sa skanya ni mala amawid sa gyang ko to dingka di kaswiswata si Allah. Actually na madakal nagyang ko to pilumpiyo sa gyang ko tapos paganero nagyang ko to zikrullah. So di kan zikr so dingka di ka tirintarmi si Allah dataro kambal sang ako astaghfirullah al-azim udina la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim udina gyang ko to la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Mga padnanan sa gyang ko tay pilumpiyo ko puso. Ikadua nagyang ko to kabatiya sa Quran. Ikatulo nagyang ko to concentrate kasi ko sambayang padpananan sa pilumpiyo ko puso. Ikapat nagyang ko to silatur rahim gitu so kapangga ko tanga si ko katutungan na iya iyo mga tunganin ka na paduto sa gyang ko to ipilumpiyo ko puso. Kaya man to na madakala tutungan na yan na di mabarata mo na gito so kumbetuan sa puso asisakit. Nagyang ko to atawa pangga ko sa gyang ko to katutungan na ya na paduto sa gyang ko to atoo sa gyang ko ta puso iyan na lumpio. Ika-5 ay ipilumpio sa gyang ko ta puso na so kapagabdas. Na aya ika na may pilumpio sa gyang ko ta puso na so kasidga. Na aya ika-7 ipilumpio sa gyang ko ta puso na gyang ko to kaprilaing ka ko padga. Ika-8 kapilumpio sa gyang kaya puso na tenudan ka sulang unugal ka mapia na anabalas yan. Nagupo na itatanudan ka na sugalabak ka mapia nang balas ang kaun Allah na na mapanggalabak ka na sunsumapia ayamanan yan na ula-ula unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay kasiyaw nagyang ko to tinuding ka sa gyang ko to mga dusang ka nagu gyang ko to kapatay ka kumaanyar ka na amay ka tatanudan ka gyang ko to mga dusang ka na den sa akal kadi makanggalabak sa mapia na ikasapulo ikasampur na gyang ko to katubat si Allah kagira man nakatatanudan nakaadna dusang ka na kumakakapatay na katalundugan na gyang ko to galabak ka sa katubat si Allah sabab sa gyang ko to katatanudin ka sa gyang ko to mga galabak kami ang gulaw lang ka na aya pinaka mapia ore panu Allah na sutaw amia dusya na mitubat si Allah kaden sa akal kaso Allah na ghafurur rahim so Allah na manapi nagu makalimuon na balingan tanong ko Allah tubat tanong ko Allah ka insyaallah ta'ala na pagkataubat ng tanunian. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.